Idengo, identité inconnue. Idengo ni ile tu identité. Fanya music libre, donc la musique de la liberté. Delcat Idengo ni mtoto wa Beni territoire, donc kafika Owicha utafika nyumbani kabisa, pale ni Owicha. Ila kwa sasa Delcat Idengo imepatikana fazi yote, kafika Beni, Kasindi, Goma, Lubumbashi, wapi iko popote sahi, lakini nyumbani ni Owicha kwanza. Sio gisi nimesema Idengo haiko tena Owicha kupeke, donc iko partout sahi. Ndio maana niko huru kufika fazi yote. Donc Beni nikasikia kwa Beni na kwa Beni, nikasikia kukua Kasindi, mimi na kwa Kasindi, nikajisikia kukua Butembo, Lubumbashi, Kinshasa, Kongo mzima, antukana tafika na ndaikala. Lakini kwa sasa niko Beni, nyumbani ni Owicha. Antuka mtoto wangu ningana kumbuka vyote, presque hata akose na ningana na nyonya, ningana na kumbuka. Ndio ningana na kumbuka gisi balikuwa kananibeba bara nipeleka kwa kanisa. Tulikuwa ndio kanisa Katoliki. Tu mwenye alikuwa anazoea kunibeba sana ilikuwa bibi yangu. Grammar. Ndio. Enjo alikuwa ananibeba. Wakati alikuwa mfupi sana. Wakati alikuwa ananibeba ananiambia, njoo anaanza kunita. Sasa nina shida kuinterprete sauti yake, njoo alikuwa mzee sana. Elfe, utenda kumai sangapi? Ile sana nimekomala tena kidogo. Nasema tena wewe usaniwekea kwanza manyango wangu. Ananiambia ile ni vidogo vidogo. Mimi naenda kumai, mimi nashota mai. Zile masiku hizi ma Regina haziku. Tukakumbuka mzuri. Na tunaendaka kumai ile ya kutoka mudongo. Kalosa. Donc ndio saka direct yetu ya zamani iko tofauti hata na kano za leo. Donc na tunatiaka kamuti ya mulonge. Ya mulonge ama ya ndizi. Wala, surtout si ya mulonge. Ndio tu makano tu ya zamani. Mashota papa. Mimi narudia kupanda. Maki na ulishota kwa. Ndio, amri ya kwanza, manyangu wangu kwa apitate ile ni automatique. Ifani patie. Nikakomala kidogo école primaire tu pale pembeni andwani kuko primaire mwana nishasahau jina yake. Kubatu yote yuko Wicha saa hii bamefata unele masomo pembeni tu andwani hivi. Première année primaire. Paf 98% kumasomo, akili mingi sana bakanifukuza kwa masomo. Ndio. Bakasema wewe hawe akuwa wa kusoma kisha unakuwa weza na hii ma pourcentage yote. Deuxième année primaire bakanikalisha, sema ningali mdogo, siwezi kuwa nasoma. Kisha mimi ndapata manona 98% na ile aje. Nikafanya hii nane bila kusoma. Deuxième année primaire tena ile mahali muendelea mbo. Pale na nimekomala nikakoblije niendelee tu vile. Ende wa kwanza wa pili nikatoka watatu pale na ni vita kwa masomo kabisa. Mie kwanza kimie nafsi yangu na ni vita kwa masomo. Alitoka mbele yangu fua kimbie. Kaendelesha kama masomo papa. Bati ubani kenda fika ma 5 mane secondaire pata franga masomo kakwa kugumu sana. Nika deposaka. Après ku deposer nilifika msize man secondaire. Sasa nilirataka diplome nikasirikaka sana. Na nilisirikaka jua nini? Mimi niko natoka wa kwanza, wa pili, kubahati mbaya wa tatu mpaka mwisho wa mwaka niko naweza. Kisha diploma wanasema nilishindwa. Benye tulikuwa nasoma nabo ba mingi, unaenda nibatiba alikuwa anashindia madoze manini. Sasa mbona sie? Jo tulikuwa nafundisha watu wanaweza namna gani? Nikasirikaka. Nikachaka masomo nikaenda Kasindi hapa nyuma tu hapo. Ulifaka option gani? Commercial administrative. Wakati yenyewe nilishindwa masomo ile 6e année, nikaenda la Kasindi. Nikakutana na frère yangu jina Kim. Donc ule frère alikuwa anafanya sinema, yeye anafanya kama theatre. Nilienda Kasindi, nilitoka kwanza Wicha na nishanza music. Donc kubatu tu biko nanisikia Wicha. Ndio toka Wicha ile 2015 na ushanja music. Ndio na nishakanza zamani sana. Daire hata nilianza muziki raniko mu première année, nikakumbuka mzuri ma première année secondaire hata ni mbali. Nikakumbuka mzuri ni ma 5e année primaire. Ulianza mwekodime? Hapana. Ulianza ku groupe moja ya quartier? Nilianza ku groupe. Ulikuwa na barafiki benye ulianza nabo? Nilianza ku groupe.
wakati yenyewe niliingia ku group donc c'était quel groupe? Ilikuwa ka centre. Atuka sikumbuke jina group. Ilikuwa jina donc group mwenye ilikuwa ya bagragra bale wagrana bapendaga mamlaka sana ndio sikumbuke. Mais quand même unapasha kumbuka barafiki benye mlikuwa nabo ku group comme ndio kuko bama wa moya kuna kwa Sunday leo hii anapasha patikana ndio anapasha patikana kotea mabuni kama asidanganyike. Na mwingine sai iko Kisangani jina Kenjo Elvis iko Kisangani. Na wakati je nilianzaga muziki unakuwa unaona bon mbele ufike yako wakati nyo ulianzaka muziki ninjo kumotiva kawe kufanya muziki yenye lilimotiva kwanza muziki mie sijui hata donc ni vitu ndomba kusema kweli nilikuwa naona tu ba frère biko la répéter na mimi nenda kule mimi naona mimi naimba sasa mbona sasa mimi napashaweza kuimba bakanza ni forme tu pale pole pole na biko na kagitari ile magitari ya zamani ya kutengeneza kumanini kumatelier na biko napiga singa sana hiyo hatana kuimba pale na niko na kanosio unajua muziki kisi wanasemaka ni art ni nani don bon bakanza ni forme tu kidogo heureusement bali waka na bae ingiaka mu studio ile mawakati donc ni mobo ya kwanza yenye balingizaka mu studio nilikuwa ka parmi ba élève walikuwa na former na mimi nikakuwa sélectionné na mimi nikaingiza name ile nyimbo kutoka tukakumbuka mzuri ni zamani sana ni zamani unapasha kumbuka titre mwimbo wenyewe titre chanson tulimbaka juu ya droit de l'homme na wewe ukaimbaka ndani ndio nikaimba partition yako unapasha kumbuka tena mwile chanson atuka siwezi sidanganya unajua nilikuwa na ningali élève ile masiku niko pembeni pale si ana hatoja ile manitaka mover kama ndio kusema nini marime na hatu azijua donc je comprends déjà mon jeunesse yako ulikuwa influencé kufanya musique parce que wewe peke unasema auji ataka maninje kupeleka ninje kumotiva d'abord au départ ulendaka tu pour un plaisir ndio donc niliona wa frère biko naimba na mimi nikasema na mimi napashaweza hii maneno hii nikakuwa nakuwa na akumbe non afaka na bo répétition sangapi na masomo sangapi et comment ça s'est passé à la maison est-ce que habakuwa na ukataza kunyumba mimi nilikuwa mtoto mtaratibu unyumba donc sikukuwa delinka na mpaka sai tukafika kupale antuka kungamba kusema kwenda kufanya repetition kwenda kwa masomo kila kitu yote nilikuwa natembeza mzuri sana bila hata shida moja. Premièrement kwanza niliendaka Kasindi mwile asira ya kushindwa avec l'idée d'aller faire quoi au Kasindi. Kisha nikasema mbogisi nimeshindwa masomo hapa hasa muziki mimi nikalia muziki sasa na c'est vrai nikaenda Kasindi kufika tu Kasindi paf nikakutaka ba frère yangu balikuwa na izini ya mapulunge kule kupale Wicha jina bana ile jina yangu ya Idengo deja pale na iko deja delika tunafika huko ndio mimi nafika huko sasa unakiafanya nini mimi nakiafanya kwanza maisha ya muziki sasa bakanza ni motive pale unaona hapa gisuko Kasindi hapa dezo mnjia kwenda mawapi na wapi na wapi mimi naona sasa maana Kampala Kenya na mimi nasema kweli maana yake na mimi ndakuwa naona na bale ba artiste kabambi kabambi nasema ndio hapa kabisa telmake mtu anawaka anashajua kwenye iko na nishakuwa na ka nosio kidogo ka muziki anishajua hapa nikaimba nyimbo itapima kukuwa na sense kidogo nikasema sawa kama ni vile antuka dajikosantre hapa nikanegosie bale ba frère niko na shinda nabo kuizini ya mapulunge pale ya mapulunge kuna maestrema kupiga iko ndio tukakuwa na shinda kuizini ya mapulunge tukakuwa na Mungu anatengeneza mapulunge kusaga mafuta ya ndio mafuta ya mapulunge naona pale Kasindi ile izini kazi yake ilikuwa kutengeneza masavo hii masavo kifebe hii na kusaga ile mafuta mapulunge na banituma Kampala hasa mimi sie kazi yetu mule muizini ilikuwa kucharger ile mafuta na kudecharger ile mapulunge wakati yeye natoka huku kuicha wapi fazi tu kwa bana yake ranguria wakati yeye nilikuwa niko natumika pale nilitumika kwa ile izini avec objectif juu frère mwenye alinikaribisha pale ni frère yetu bon tunajua maisha ya pale automatiquement tumekuwa ba célibataire faut que je débrouiller à partir ile année donc nikakuwa natumika kuizini ile mapulunge
na tunapokeaka franga valera ma $15 kwa mwezi hivi. Nikarezonia hii 15 bali hii nikakuwa na kwa mfano nikakula 5 kwa mwezi, kisha 10 mimi naweka mimi ningia mu studio pale na evoluer kosi rezema Baus producer Baus akafungula studio customer tu pale Uganda, na yaka joana naye na si ajuana naye akafungula studio pale, akakuwa anatembelea Kasindi. Yo tu mu 2015 ama pale tushafika mu 2016 pale, inawezekana kama tu mu 2015 ndio 2015 akakuwa anatembelea Kasindi. Yeye amefungula studio fo afanye promotion ya studio, akatafuta ba artiste, akakuwa anapita na kuma radio. Bahati mzuri nikaonana na frère moi hivi mwenye alikuwa anamsaidia ku marketing, yeye na ni wapale naye jina yake nanjo TK. Kuba frère ba mingi wanamjua TK. Ule TK alikuwa artiste na nishaka na tushakafanya nyimbo mwa titrake na Kasindi Boda. Ile nyimbo nishaka pima kuwa na gazina kidogo, akanifikia sana Kasindi Boda, si studio imefunguliwa mara hiyo hapa customer, eske hautakuwa na kuya imba artiste musicien, uko producer ama uko msanii? Ndio pale sasa gisi nimekuwa nikaongea na producer Baus. Baus akasema pete yangu vile ni vidogo ile ukakuwa tuna franga kidogo, mavalere ya maota alilomba malare za mingi sana. Nikakumbuka mzuri mangapi hivi kama za mingi sana, ukikumbuka ile na kosa tani niliendaka na deni yake akosa hata mpaka leo siamalizaka deni. Ilikuwa preview mpatenga, donc ilikuwa preview nimpatie mavalere ya 500 bale hivi nika tu apprendre ndio. Sasa kazi yenyewe nilikuwa nafanya ile ya izini, nikenda na nipatie franga mbio nikakaka oblige nitoke kuizini nikenda fanya bombaji. Nikakuwa nashinda pale kuboda kubatu yote banajua Kasindi balikuwa naniona pale kuboda. Nikafanya bombaji karibu si mwa hivi, na niko nafanya bombaji. Nikendo na bombaje nao haibani. Donc nako natoka bombaje nishachoka. Mais par rapport na izine iko quand même na revenu. Mais c'est le problème ya santé ça. Ndio. Donc izine kule tulikuwa natumika, unakula kila kitu yote. Kuchoka haitakuwa kuchoka sana sasa kisi bombaje. Yenyewe nilienda kiingia hapo. Tukona bombe manjanja wa mizumari. Unaona hizo makontenele zinapitaka hizi za Butembo na tunazicharge kako. Nikienda kaona mimi nachoka sana mkifua, niko na hii kazi hii mtotakia zeeka na ngali mdogo. Ule frère yangu ule mali niko nikitaka kwa Baus, ye niko chauffeur wa triporter hii 3 pine hii. Nikamunegosia nikamwambia eske siwezi kuona shinda na wewe, lakini niko na shinda na huku triporter. Akasema utaweza hii kazi? Nikasema nitaweza hizo. Mimi natoka mbombaji wewe peke unajua siwezi shindwa hii kama. Akasema sawa, kesho uanze kazi. Nikaona saa miujiza. Nikanja kazi. Siku ya kwanza akumbe yeye na yeye niko nenda msizi ya mane secondaire. Ifo aache ile kazi atakuwa natumika après midi. Siku yangu ya kwanza tu akaniuliza Kasindi Boda, eske unajua kutembeza triporter? Nikamwambia ndio mimi najua. Na siju. Nikamwambia ndio mimi najua. Akaniambia sikoneza pima. Nikasema sasa twende kwanza ndapima na mizigo na haiko ndani ya mingi sana. Unajua ni siku mingi sitembeze. Tuko natoka customer pale hivi. Watu wanajua donc avant uingie ukilalo ya kusepare Kasindi na Uganda. Tuko na telemuki ile mtelemuki kutoka kubarera Uganda. Mweze nende bamonga mkilalo kwanza. Ile kilalo ile. Oro batu wa mingi walikuwa naswatia mwele kilalo banadai. Meku bahati mzuri, paf rotu nguvu sana na sisho kutembeza. Paf nikaifikisha ukilalo tukavuka, paf akaniambia metro umetaka tumwanga nipatie vola. Akapandisha kale ka kilima, tukavuka bariere ya Kongo. Tukaenda decharger hii mizigo ilikuwa mtriporter. Ilikuwa saki leo ni samedi, ilikuwa saa jana vendredi, kesho samedi lendi fo banje masomo. Akaniambia hasa hapa nimeona keusha maîtriser dimanche. Sasa akaniachia vola mie peke, yeye niko pembeni yangu, si triporter na waka na mwenyewe kuna tembeza na mwingine kwa pembeni yake.
Nikametrize vola tu ya kinyanganga tu pale juu tu niweze. Na siajua kama taniachia triporter hizo niko nitembeza. Lendi mie peke mtere sasa. Erezima lendi hakukwake kazi ya mingi sana. Kubatu tu wanajua Kasindi. Walamuka asubuhi unaenda, unaambia master wewe peke utaingia mtere. Aliniachaga clay ya moto akenda ni presenter na kwa boss Dimash akaniambia huyu ndio chauffeur mwenyewe mimi nakuachia. Sasa mimi moyo wangu niko nasema hii kazi hii si ya betrize kutembeza na kisi tunabebaka vya mingi sana. Lendi nikiingia mkazi mie peke. Heureusement mbutiaje haikuwa kule ya mingi lendi. Ile lendi njuka kwa sikongo mazoa sasa. Donc hata niko na mzigo nisipokuwa na mzigo niko nazunguruka tu maveni kule na niko naweza. Mardi ni siku ya soko kama si sahau. Mardi na waka siku ya soko ndio. Ukametriza ile. Ndio nikaweza. Ikakusaidia nayo namna gani? Wakati yenyewe nilimetrizaka yeye siko mwanafunzi kule. Size mane secondaire ifo batoke ma 17h masangapi automatiquement akafata niacha moto. Nikakuwa nafanya namna gani? Yeye nashaka niibia kusirike mboss antuka ifo kujikaza. Juna tunalipaka par semaine. Ifo kujikaza msemeni kwenu umeeneza ota. Kama unaweza fanya mamanyanga kukule me ile ya boss isikose. Bahati niliwana bahati ya mingi sana. Donc nasikosake kazi. Nikafataka pata malari za mingi sana. Mavalera madesa ikelke hivi. Nikenda zipelekea boss. Nikamwambia boss niko naacha ya triporter. Nasema kweli utawezana na hapa kweli? Mimi nasema ndio ndawezana na hapa. Ananiambia lakini unajua kisi hapa ku studio hakwai kukula hakuna nini. Nasema ndio ndaweza juu ile andirase kabisa tushaka izoea. Unakumbuka mzuri nilikuwa mbombaje, nilikuwa kuizine nini kule kote ni manjala tu tiketiki. Akasema sawa. Utakianza masomo siku gani? Nikamwambia sasa hapa ningali na moto ya batu. Niko naangalia kisi kwanza ya kuideposer kwa mbosi. Kuachana na mbosi ndio naka problem kule. Bosi anasema unaniacha moto sasa nipatia nani? Nikawa obligé tu nikamtorokaka. Nikamwambia antuka sitaweza kazi. Moto njoo ile. Aliwaza kama niko nafanya blagi. Kesho asubuhi ananiita niko ku studio. Fanya kama simu ku studio kwa boss nikaweza. Nikapima weza juu production mtu awezaki. Inawaka ndio. Kwa boss nikakutanaka Shuku Production, Shuku Pro mwenye kwa nikamkutana kwa boss nashaka anje. Ndio. Ama mulianjaka na? Hapana, yeye anashaka anje. Shuku ndio akakuwa anaonesha ile ya mwanzo. Mapenzi naye akanikuta kwa boss. Sasa nilikutaka kwa boss, kule kwa boss hakuna kufungula mashine kiso najisikia. Take ba élève faut que je débrouiller tena autrement, synthétiser tukalua ka synthé moya hivi. Shuku ile masiku na njumo yanalala kwa boss mu studio. Sasa si na tunavukaka tu ngambo huku Kasindi. Mimi na mapenzi. Tukenda dare mapenzi alinikutaka randishaka donc randishaka négocier batu wa hotel kubatu wanajua Kasindi. Hotel mwa hivi ko pale kunini ku barriere Kasindi ni hotel ya Vambe. Kwa Vambe. Na nishakaenda negocier Gerard pale na jina ma concert wanapigaga pale. Ndio, na nishakaenda negocier pale na huko instrument complet kisha na ile instrument na huko sente. Bakanitikia kayo. Na nishaka kwa tusapetiwa pale. Juna niko artiste na ma concert za mingi na presta kama ma concert za ba artiste ba kutoka huko mabeni, mawapi bakani liberaka sente. Moi 2 mois 3 mois niko najifunza sente na tuko nenda tu kule kwa boss. Shuku akafungula studio Bulongo kwa Buku pale. Anatoka kwa boss. Après karibu moi hivi nikamfataka Bulongo. Après siku kidogo nikasikia mapenzi kivukutu naye amefungula studio Mangina. Mimi niko pale sina uwezo yoyote ya kufungula studio. Mimi nabakia tena tu kwa boss. Nikatoka kwa Shuku nikarudia kwa boss. Kwa boss papa mapenzi akaniambia basi Dengo ndakona concert beni ukinisaidia kuvrir studio yangu Mangina. Nikafika kama Mangina. Kufika Mangina nikabosi pale ku studio mapenzi mu 1 mois. Njoo nikaitiwaka na Festo Mwarabu. Festo Mwarabu akanitaka apeti
tuko na besoin tufungule studio hapa Beni, First G Studio hivi. Est-ce uko tayari huko wapi? Nikamwambia niko Mangina. Ikakosa miujiza na njoo venyewe napenda kabili. Sema nzuri na mimi nitumikae ku studio yenyewe. Mie peke njoo nitakuwa natumika kama ndaenda na boss. Mimi namuona kimie tu. Lazima vikakuwa kesho yake asubuhi Festo Mwarabu akaniambia nikute Beni. Nikafika Beni. Kufika Beni mu studio mulikuwa nakosa kama ni microphone nakosi. Akanitumaka niende uza Kampala kesho yake. Nikaenda uza après siku moja nikarudia hapa. Benye balinipokea hapa Mbeni ile masiku kutoka donc sasa nitoka Mangina kwenda uzele ile nini ile yenye ilikuwa na akusema ni carte son ndio. Nikafikia hapa ku Radio Muungano. Radio Muungano akumbe studio niko hapa chini ya Radio Muungano. Grabu Base ndio malinipokea bakapeleka vitu kwa Grabu Base kule. Nasema kisha Festo Mwarabu akaniambia kila kitu yote yenye utakuwa na lombo na ambia huyu mon frère ndio mwenye atakuwa ananiita. Tukapambana hapa chini na ndio studio hii kukurana haiko. Na tuko na motere kule kwa Grabu Base kijangfa. Ile jangfa inawezekana kama ni Radio Muungano. Baka na wakishara jangfa kule. Sasa ni saa bora nakata kwanza. Sasa hii maisha hii kabisa pa. Nikapiga karibu mademo hapo concentration. Tulikuwa linye mbili kule na huku. Ya huku hauko connect ya kule huko. Ndio. Demo kabisa concentration pale mu studio. Bon, heureusement vitu weekenda na niko na bana pole nikapatiaka boss Festo Mwarabu ka suggestion. Donc nikamwambia eske tukahamisha studio kule chini kwenye kuko kura 24 hapana 24 na haya kuona tungali group ndio nikasema kule omwe kurena kwa na delestage kidogo ya madesert ditamesi wakati zingine zote na iko akasema ile ni boni idea sasa tafuta chambre nikaingia mtere après masiku kidogo studio kahamia kule First G Studio ikahamia Vingazi kubatima yenye pesirtere bikwako batu yote wanajua pesirtere unafika tu pale ku monument unaavance tu kidogo hivi kubatima moya hivi banaandika ku pesirtere banausha ukarbira studio tuanza bose pa japia zile ma tout le monde fâché makitu pouvoir manini manyimbo nikaona nafanya production na niko napigia na niko najipigia na mimi ma muziki zangu pole mpaka kukafikaka wakati yenye nikakoka na uwezo wa kufungula Idengo Records. Donc mafranga kidogo yenye nilikuwa naweka please niko na kabahati kidogo wakati yeye nilikuwa na naimbaka kuba frere benye anaweza furahia Evra kwa ananiambia Idengo kusema Evra kwa endelee kitu kidogo hii juu kuendeleshe mzuri akawa naweka malare pa wakati yeye nilikuwa na uwezo wa kufungula studio yangu na mimi nikafungulaka tena pale hivi nyuma hivi kubatima ya Foste Kamwendo nikaenda kama negotiate ule mzee heureusement naye alikuwa ni artiste akumbe na bibi yake njomo alikuwa mwenye studio CMG bakanitikeka mlango kubatima nikakuwa locataire pale papa studio paka hii vyote vinakuwa natokelea ma effacer le tableau manini vyote na niko ku Idengo Records mpaka leo. Sasa mimi najua kila mtu yote anajua vyo sasa yenyewe niko napitia après ibo ya kwanza kupita nao mujedi Makambo juu batu ba nisikie kupitia Jedi Makambo kama niko artiste kutokea wapi. Alors pour la première fois Idengo kokuwa mbele ya public ilikuwa kukela année? Concert ya kwanza soit ulipata invitation soit concert ya kwanza. Concert ya kwanza kule kupale na Bangala nafanya manifestation ya dance paka nivitaka taki artiste tu wa kuimba. Bon zile masiku kule kupale hivi ya kuimba na ingali chini sana. Heureusement gisi nilimbaka vikafurahisha kabatu nikaanza kuwa sa artiste na mimi. Bakaanza sema fulani njoo ule fulani pole tu. Ulimbaka chanson ile chanson yenye tulimbaka group. Daere nikakumbuka mzuri
ile nyimbo niliimbaka mie peke, donc mapassage zote za bale bote na nishaka zimetrize. Ndi tellement ilikuwa nyimbo ya kwanza kila mtu anaipenda mu groupe na kila mtu alibanaka. Alors Delkati Dengo ile kwa ya kwanza ilikuwa kuicha ile. Ndi. Alors chanson ya kwanza sasa ulianza carrière yako wewe peke. Ilikuwa kwa nini gani? Et c'était quelle chanson? Chanson ya kwanza nikakumbuka mzuri, titre kilikuwa ka True Love. Na ningali nimba ma chanson za amour. Donc nilimbaka nyimbo ya kuuliza mapenzi ya kweli iko wapi? Ndio. C'était à quelle année? Ile chanson nikakumbuka mzuri. Nimesahau, siku zimekuwa za mingi sana. Voilà. Donc na ushanja pale carrière yako. Ndi, pale kabisa na nishinja bosser mie peke d'ailleurs. Veut pale unasabu na date na nenyo ulianjaka ulilasa carrière yako. Ndio, d'ailleurs ile chanson ya kwanza niliimbaka mimi na nishaka kwa na groupe yangu. Ulimbiaka Beni, ulimbiaka Wicho, ulimbiaka Kubao Wicho tu. Ndio. D'ailleurs pale na mimi nimekuwa na chanson na groupe yangu. Ulimbaka mbele uende Kubause ama ilikuwa après retour à Kubause? Avant niende Kubause. Ndio. La première chanson, True Love. Ndio. Ilikuwa inspiration amoureuse. En tout cas, ilikuwa inspiration amoureuse na ilikuwa pale na niko msecondaire ngakumbuka mzuri. Wakati yenyewe unakuwa kwa masomo kuna bapire yako. Tellement que mie nilikomala nile mafere ya ma love nini kukokotana na banamuke na sizoe sana. Hasa na nako kana angalia. Uzoe sana unazoea kidogo tu. Bon. So najua mtu mzima ifo muyeye mnakuwa kwanza Mungu. Sai hii emission ilikuwa dédié mu Idengo. Acha bale batu bazima. Mtu mzima Idengo. Mie mtu mzima sherti nikuwe na upendo ndani yangu. Love. Ulikuwa na basheria? Hapana. Mie sasa yenyewe linespira ka ile nyimbo ni rafiki. Wakati yenyewe anakuwa na sheria yake kuna mzungurusha mimi nakuwa namwambia sasa metre wewe so chale na ile maneno. Mbona utakufa bure je ile maneno. Njoo nikakuwa obligé mwa ile parcours yenyewe iko naishi nifanye nyimbo. Wapi the true love. Alors Delkati Dengo depuis l'anja carrière musicale yako ishakuwa siku mba na kuinviter mu événement mo ya Kabambi par exemple mu Nord Kivu ama nje ya province par exemple ma festival ma événement sawazi. Événement kwanza yenyewe bali nitaka ilikuwa ya Kabambi mimi niliona kama ni ya Kabambi sio ili ni deplaçaka. Ilikuwa tungeliposhaka piga mie na Black Man Boss na Maya ya Santa. Nikakumbuka mzuri ni ma 2020 hapa sasa hivi. Kufika kule bakakatala concert kuwe Goma. Ndio. Na bakasema yenye tuko nataka fanya pale hasa na tumeingia mwile muziki yetu ma Kito Pouvoir, tout le monde fâché musique révolutionnaire. Ndio. Bakatukatalia kupiga concert automatiquement kesho yake nikafataka rudia. Ndio. Veut dire hakuna événement Kabambi nyo shaka participer. Ya pili yenye tungeliposhaka piga tena ilikuwa ka Butembo ilikuwa ka un certain le 30 juin. Tungeliposhaka mumejo logistique njo bangeliposhaka produire ile iko saka festival mwa hivi. Donc ilikuwa ma periode wanasema corona sijui nini na nini hapa sasa hivi bakakataza nao bakakatazaka ndio tukarudia Beni. Idengo nasikia muziki. Ndio hii chanson vraiment inanikumbusha vitu vingi sana. Surtout wakati yenyewe nilipokelewaka na Bubes hapa ku radio. Hii nyimbo njo yenye ilikuwa nyimbo ya kwanza kupita nao mujedi Makambo juu batu ba nisikie kupitia Jedi Makambo kama niko artiste kutokea wapi. Atuka inanikumbusha vitu vingi sana. Delkati Dengo. Chanson ikatoka. Ukafatanisha na quelque 3 4 5 chanson. Ya kufuata ilikuwa chanson. Ya kufuata ilikuwa tout le monde est fâché. Ndio. D'ailleurs ile tout le monde est fâché nilimbiaka hapa. Juu nikakumbuka mzuri sana nyimbo mwenyewe nilimbaka busiku. Na masasi kaka nyuma et puis la question était quoi? Idengo alianja na mateme moi parce que iko chanson mpaka leo batu mingi banalombaka hata. Bana ipenda sana. Qu'est-ce qui t'avait pris Delkati Dengo? Uko naimba ma musique ça ile ya Majarezile
unakamata décision ça non hapa mimi nanja fa musique révolutionnaire parce que si je vois bien mu début kwa la sasa na mu révolution. Ndio mkubwa Eric, nilitoka Kasindi. Wakati nyeme natoka Kasindi ile masiku masakre na haiko kule. Si mimi nafika Mangina Beni. Automatiquement mimi nakikala Beni. Mimi na wanasikia saa yote masasi, mamarche, manini. Mimi nataki artiste musicien. Nikasikia haya ndio. Nikasikia haya kukuwa na imba zile manyimbo za sasa nilikuwa na imba ma True Love manini. Nikasikia haya. Nafsi yangu ikaniambia we eske we mtu mzima daire na hapa nilikuwa na niko naimba tena zile manyimbo hapa tulimbaka na eskali chanson moja hivi ya love hapa nafsi yangu ikanyongeka ikaniambia bwana Idengu we mtu mzima ile sasa na mule ndani na mko naongea na mimi utakuwa naimba nyimbo za hivi namna gani umaki batu yuko na chinjwa pembeni yako batu yuko na kufa batu donc wakati yote ni insecurity kwenye huko en tout cas changement si kwa motiver changement ikakuwa mumi no, ile nafsi yangu ile analyse ka kumotiver ku changer ndio ile nafsi yangu kanivala mpaka leo ndio donc ikaniingia partout mumi Alors Delcat Idengo leo wakati tuko naongelea parce que ushaingia déjà en musique révolutionnaire tu comptes au moins combien d'albums mu carrière yako yote? En tout cas sifanye album niko nafanya nyimbo par nyimbo sijui album inakuwa subdivisé na matitre fulani mimi niko nafanya chanson moya mimi na lancer donc na leo nikahesabia sana nishafanya nyimbo za mingi sana za zile zenye biko ni tambo za revolution kushinda zile manyimbo za zamani zilikuwa naimba zile za malove. Alors pourquoi wewe uko na lango plus de 2 fois uko arrêté? Est-ce que cela n'impacte pas mu décision yosha kamata au carrière yako kwa musique? Hapana, haiko hata 2 fois ni 3 fois. 3 fois? Ndio. Ya kwanza nilikuwa arrêté na bwana Kawa. Ndio. Hii hapa kumerisi kwa kupigaga fimbo pale. Ndio nilitaka sema bwana ngwako kisi watu wa mingi wanaanza kugeuza jina ni bwana Kawa. Donc njuma linareta katuro wa kwanza ya pili ukakula fimbo mingi. Miti fimbo hayo donc Daire si apigwa fimbo za pata zile. Depuis niko wapata hivi. Ndio. Ya pili ilikuwa politicien scro ya tatu effacer le tableau. Hii yenyewe ilikuwa kukangwa enjo politicien scro. Politicien. Ndio. Ya tatu effacer le tableau na scène pas normal des chansons. Moi effacer le tableau. Maana ulimbaka kitu ambaye nyena acha mpaka bakufunza. Bon, unajua bon, acha kwa tusikie kwanza extra effacer le tableau. Peut-être nina pasha mposer ma question nyingi saa zingine alimbaka naye mbaya sana kwayo. Tusikie kwanza njoo ni permettre mposer question moja ama mbili. Mais avant tusikie akumaliza kujibia ule kaka bia ushakuwa na boga kuimba manyimbo gizo kwa naimba zamani. Mimi nishajibia mzuri sana nyimbo zangu zote zenye mimi naimbaka depuis nianje hivi ya kubadilisha si aimbaka nyimbo kusema huko Sara sijue nini gisha alikuwa anasema mimi naimbaka nyimbo ziko logique nyimbo ko verite ya vitu venye tuko napitia. Donc wakati ya kuimba ni wakati ya kuimba, wakati ya kusema kweli ni wakati ya kusema kweli. Ndio. Tusikie kwanza effacer. 15 octobre. 15 octobre, Kuropo ici, mais c'était tellement grave toi aussi. Non, c'était pas grave. Ça devait toujours t'écouter, cher. C'était pas grave parce que iko vitu logique. Je a dit. Bon, si je kama mena pasha ongea pourquoi pourquoi ile nyimbo nilimbaka juu ya nini? Wakati yenye massacre ina persiste donc inaanza de 2014 mpaka saa hii hapa hii yenye tukwamo mu macho ya jeshi askari jeshi MONUSCO iko pale FARDC donc ma services zote za sécurité ziko pale hazifanyi kitu jua kusema massacre iishe. Bon tunaacha taa ile population inakuwa nalalamika kila siku kusema MONUSCO iko a complicité avec benye biko na uwa batu tunafukuza MONUSCO FARDC na chunga sécurité ya MONUSCO TG MONUSCO na uwa population. Ndio mimi nasema TG population iunge mkono juu ya kufukuza bale batu wanasema biko na unga mkono adui unaipoteza ndani ya inji yetu tunaunda jeshi ya mupya. Merci mo explication yako mais wewe peke tena unarudia kwa muimbo mwingine unasema
Infraction yako ilikuwa nini sana? Infraction ilikuwa outrage kwa arme, kusema nilitukana jeshi. Mimi nasema jeshi haifanye kazi, sijue nini hivi na hivi na hivi. Voilà, donc iko Delcati Dengo. Baka kwa arrêté. Baka ni arrêté. Unadie Kangwai. Ah no, ni ya kule sasa. Ya Kangwai ilikuwa ka politicien escroc. Ukaenda Kangwai. Ndio. Politicien escroc. Nani alikutoshaka Kangwai sasa? Masasi njoo nitoshaka Kangwai. Population ilitomboka kusema ule mtu haizi toka, haizi rudia Kangwai. Au maki kunasema kweli. Masasi njoo nitoshaka Kangwai yenye population ilitombokaka. Njoo ikachaka ninatoka Kangwai. Mal donc bila ile singe litokaka. Alors qu'est-ce qu'on peut se dire que ulijiantete kona na muna Masasi liliaka njoo unaendelea kisha bakia tena banakubana ya pili ya tatu. Yenye liacha mimi naendelea ni nini? Venye biko naacha naimba mpaka leo hakuya kwa mabadiliko yote. Sema malgré que population inasema huyu mtu hata rudia mprizo, c'est vrai, na nikatokaka après siku moja. Kesho yake tena tunasikia fasi fulani hivi na hivi na hivi. Nasema hii population manake iko kosia, donc inajua yenye tu kunasema keni kweli, manake natunga mkono automatiquement faut tuendelee. Kufatana na nafsi yetu kisi natusukuma tu kuendelea na si yetu kaendelea mpaka leo. Merci Delcati Dengo, fa musique révolutionnaire haiko ziaka haiko blague, on la vit avec ma grande ya musique révolutionnaire dans le monde. Wakati yenye iko naimba par exemple chanson na yo contexte yenye kona na murejeo kona malasma ma chanson mingi inapitikana biko mu exil. Alors toi avec tous les safro non ajua na mono kona imba ayo wazi ville. Bon, misi kama iko kweli kama iko bongo, mais unaimba ayo wazi vile. Haogope ke hauko protege. Bon, mzee Ricky Mombambuyi wakati yenye mie nishaka vumbula ke siko mie peke mwa hivi ya muziki yenye niko nafanya. Donc niko souteni na kila mtu yote mwiko ananisikia sai. Ile ishaka nipatia tena nyingine force donc na courage.